lebyi vuhabi bya mahungu ya SABC yaxa tweet kusuka eStudio 10 Auckland Park eJoni. I'm not worried about anything. We're going there to discuss trade and our bilateral relations. Kuna ku langutela ka le henhla mina na nhlengeletano ya President Cyril Ramaphosa na Donald J. Trump eAmerika. Vanhu vambirhi va lova ka madzolonga ya ku kombisa ku vilela eDiepkloof eSoweto. Kasi ka mitlangu amajita va languteriwe ku fika laha ka mundzuku na xidlodlo xa AFCON. Vakanela mahungu ya Xitsonga ka SABC2 riperile. President Cyril Ramaphosa u teke rendzo ro kongoma eAmerika. U languteriwe ku ya va na nhlengeletano na President Donald Trump ehofisinkulu ya mfumo wa Amerika, White House. Varhangeri lavambirhi va languteriwe ku burisana na hi swihehlo swo dlawa ka mabunu laha Afrika-Dzonga ku ya hi President Donald J. Trump. Nhlengeletano ni President Ramaphosa na President Trump yi ta va hi wavunharhu. I nkarhi wa nkoka tanihileswi Afrika-Dzonga na Amerika va lava ku kondletela vuxaka bya vona. Vuxaka bya matiko lawa mambirhi byi vile ni ku tsekatseka kusukela loko President Donald Trump a vuyele eka mfumo wa Amerika. Ku na swiphiqo swo hlaya ku katsa na swihehlo swa ku dlayeteriwa ka vaakatiko va mabunu laha tikweni ku ya hi mfumo wa Trump. Trump u tlhela a xungweta ku cinca mitwanano ya mabindzu no tsan'wa nhlengeletano ya G20 leyi nga ta va laha Afrika-Dzonga hi Hukuri. President Trump and I also agreed to meet soon to address the various other matters regarding our relations between South Africa and the United States. We both spoke about the need to foster good relations between our two countries. Nhlengeletano leya wa vunharhu ya nkoka swinene eka President Ramaphosa. President u vula leswaku a nga karhateki hi yona naswona u langutele ku burisana na President Trump. No, I'm not worried about anything. We're going there to discuss trade and our bilateral relations, and that's what we are going to discuss. Emasunguleni ya lembe, khale ka President Thabo Mbeki u vule leswaku u hlamarisiwe hi vulala lebyi kombisiweke hi Trump kusukela loko a vuye ehofisini. The behavior of President Trump towards South Africa now I really can't explain it. I find it very, very difficult to understand it. Because we've worked with the Republican Party in the US, members of the party for over many decades. Kasi ku vuya laha kaya, loko a nyika mbulavulo hi nkarhi wa machi ya vandla ya VAT, Malema u ri Amerika ri lwa na Afrika-Dzonga. Leswi landzela ku va mabuni ya 49 va rhurhele eAmerika vhiki leri nga hela. They are fighting with us for not doing anything wrong. You can't say, kill the poor, kill the farmer, it's a problem. When the High Court said, there is no problem here. Swaritano, President Ramaphosa na President Trump va ta languta timhaka to hlaya ta xihatla, ku katsa na tihakelo ta swimakiwa kumbe ti-tariffs ta sweswinyana, leti vekiweke eka matiko yo hlaya hi mfumo wa Amerika. Kasi loko swa tano muti wa timhaka ta matiko Professor John Strimlo wa le ka ndzawulo ya matiko mambe u ri President Ramaphosa u ta swi kota ku fikelela swikongomelo swa yena loko a burisana na President Trump. Professor Strimlo u ri Ramaphosa u na vutlhari byo kanerisana loko Trump hi le tlhelo a tirhisa ndlela ya xihlawuhlawu ku papalata jele no endla mali. Varhangeri lavambirhi va ta va na nhlengeletano wa vunharhu eWhite House, Washington, D.C. Cyril Ramaphosa's views are well-informed and well-grounded, and he is a man of enormous substance. Donald Trump doesn't read anything. He is very racist in his approach right now, but he primarily wants to stay out of jail and make money and out of the presidency. And I've listened to clips of his Middle East trip, and they were barely coherent. You cannot reason with this man.
He issued an executive order on February 7th that was totally ignorant of the realities here in South Africa, but it served his purpose for advancing the racist agenda that he has for America, which is to make America great again for white male Christians, but also to take care of himself. Xandla xa President Paul Mashatile u ta va xiphemu xa nhlengetano ya vuvekisi ya Afrika-Dzonga na France eParis. Mashatile u fike ntsindza Paris laha nga le ka rendzo ra ximfumo ku ya tiyisa vuxaka bya Afrika-Dzonga na tiko ra France ngopfu hi tlhelo ra vuvekisi. France i rin'wana ra matiko le Europe lama nga na vuvekisi laha tikweni eka swiyenge swo katsa gezi, vutleketli bya switimela, mafurha na swin'wana. We want to consolidate our trade relations with France. Obviously, we've had long trade relations with them, bilateral relations, but we also want to expand our markets here in France, but also invite many of their companies to come and invest in South Africa. There are already a lot of French companies in South Africa. But we want more, particularly in the field of energy, logistics. We want investments in our ports, in our rail system, passenger rail, Transnet, and so on. So those are the engagements we're going to have with them. There will be a conference where there will be a number of French businesses, business firms, but also there are South African companies that are coming, including state-owned enterprises. Nandzu yi wa ka mali ya ntsengo wa mamiliyoni epurasini ra President Ramaphosa ra Phalaphala eVilavila wu yisiwe ka n'hweti ya Ndzati. Vahehliwa vanharhu eka nandzu lowu a va tlhele khoto le Modimolle eLimpopo namuntlha. Khoto yi pfumele ku hundziseriwa nandzu eka siku rin'wana tanihileswi n'wana wa vahehliwa Floriana Joseph a nga biha emirini. Namuntlha ku languteriwe ku va siku ro sungula ra ntengo wa vahehliwa lava hehliwaka hi ku yiva epurasini ra President Cyril Ramaphosa, kambe ntengo wu hundziseriwe emahlweni. Leswi endzhaku loko gqweta ra Floriana Joseph a endle xikombelo xa leswaku a nyikiwa nkarhi wa ku va a chucheka eka vuyimani byakwe ntengo wu nga se sungula. Full detail of the condition was specified in that was submitted to the state, and it will at least require that she be allowed about 3 months at the most, or not less than 3 months at the most, that she will at that time be well to proceed with proper instructions going forward. It's a pregnancy situation. Muchuchisi anga kanetanangi na xikombelo lexi. The state is ready to proceed. The state had scheduled about 6 witnesses to testify today. However, some 2 weeks ago, the state was notified by counsel for accused number 1. Accused number 2, Mr. Mukhobu, that there will be an application to be moved, which the state in principle will not object, as the reasons has been furnished. Khoto yindzisele nandzu emahlweni. I am therefore going to postpone this matter and also give accused number 2 an opportunity to deal with condition, and I think that we will be in a position to proceed at least after 3 months. Thank you, Court Judges. Ntshamo wo tenga wu hundziseriwa ku ya eka vhiki ra vumbirhi ra n'hweti ya Ndzati. Ivi Manipalo wa mahungu ya SABC eModimolle. Loko emavhengeleni vantshwa vambirhi kusuka emugangeni wa Gumbane ka Malamulele va simeka app tshama na hina. Malong te mahungu ya SABC ntengo dlawa ka Senzo Meyiwa wu tlhele wu ya mahlweni namuntlha ekhotela henhla Pitori.
Kota ra vahetli vambirhi Moses Sibiya na Mthobisi Mncube ku nga Advocate Charles Mnisi u konanise mulavisisi exiphoriseni Brigadier Bongani Gininda hi xidloko lexi nga kumeka endlwini liya meyiwa a nga dlavela kona. Vachuchisi va ri xidloko xa un'wana va ri xidloko lexiya i xa un'wana vahehliwa Mthobisi Mncube loyi naswona ku nga yena nga balesela meyiwa. N'watipala wa Fana u dlawe ka vamurhandziwa wakwe hi nkarhi wa kona ku nga xiyimbeleri Kelly Khumalo hi n'hweti ya Nhlangula 2014. Ntlhanu wa vanuna va hehliwa hi ku n'wi dlaya. Endzhaku kwalomu ka tin'hweti ta 4, Advocate Charles Mnisi se u lulamile ku yimela muhehliwa wo sungula Moses Sibiya. Ntengo wu yisa emahlweni hi ku konanisiwa ka fokisinkulu Brigadier Bongani Gininda. Advocate Charles Mnisi u ri xiviko xa vativi mayelana ni tisampulu ta DNA leti nga kumeka eka xidloko a ti fambelana ni DNA ya muhehliwa wa vunharhu Mthobisi Mncube. Kambe Gininda u ri Mnisi a nga xi twisisanga kahle xiviko. He simply says here, from his analysis, the samples that were obtained from the donors, which are the names of the people that I've read here, could not be matched with the DNA that was found in the head, as well as the swab. These are the swabs that were found in the doors and the bedroom areas and stuff like that. But primarily, none of the names of the people that I've read here could their DNA be matched with the DNA profile that was found in the heads. Gininda u yima hi ro DNA ya Mncube yi kumekile kambe or a yi kumeka ka tisampulu hinkwato hikokwalaho vativi va nga gimetangi. Analysis implicates or includes accused number 3, it includes accused number 2, it includes accused number 4. That's what I recall. And the reasons, as the court has rightfully put it, my lord, is that the only reason that was given to me by the expert for him not to make a finding, he said he must be able, according to their standard, to read the donor into all 16 regions. And he was unable to do this, particularly because there was a mixture, my lord. Gininda u tlhela a tiyisisa hi ta makhomelo ya muhehliwa wo sungula Moses Sibiya. U ri Constable Sizwe Zungu hi yena a nga byela maphorisa leswaku tata wakwe Absalom Mzungu u ni vuxokoxoko byo karhi hi ta ku dlawa ka meyiwa. You meeting with Constable Zungu at the office of the National Commissioner. Zungu, then what transpired? He gave the information, my lord, about accused 1 and 2, but also then makes mention of his father. And that led to the arrangement of me requesting that the father must be present to corroborate what he was saying. Vanhu vambirhi va lovile loko vaaki va le hostel Diepkloof eSoweto va kombisa ku vilela. Vaaki va pfale gondzo ra migingiriko hi maribye no hisa mathayere hi nkarhi wa mphensa yo ya mintirhweni le swikolweni ni mixo. Va kombisa ku vilela mayelana na nkayivelo wa ndhawu yo tshama na swihambukelo ehostel. Lori leyi a yi rhwale swithinani swa tihlampfi yi vuye yi phangeriwa hi vatirheki. Xiyimo a xi tika ehostel le Diepkloof eSoweto mixo namuntlha. Leswi nga sungula onge emigingiriko ya vaaki yo kombisa ku vilerisiwa hi ku pfumaleka ka vukorhokeri swi koxe vutomi bya vanhu vambirhi. Vaaki va tlhela va hehla leswaku xiphemu xin'wana xa misava lexi nga vekeriwa tindlu xi nyikiwe vanhu vo karhi va nga tivisiwangi. Abantu bakwate kakhulu kuthiwa kukhona umuntu othengele indawo akusaqhubeki lutho kusukela ngoSeptember last year nama-project abekade bekiwe ama-toilet awekho abantu ukuthi bafuna ukwazi ukuthi ubani lo odayisa indawo yabo ukuphi yena lowo muntu uhulumeni uthini ngale nto eyenzakalayo uhulumeni kwayena ubalekile njengamanje abantu bathi ngeke basuke la. Hasahasa isungule endzhaku loko ku nghene lori ehostel hi nkarhi lowu vaaki a va kombisa ku vilela. Muchayeri wa lori u lahlekele hi vulawuri bya lori no chayisa bala ya gezi hi nkarhi lowu vaaki a va kombisa ku vilela va nga sungula ku yi hlongorisa no yi fayetela hi maribye. It's annoying really because the driver of this truck, we don't know why he came to hostel, because we've got the freeway up there. There's no way he can come to hostel. He is wrong. He is wrong. He has damaged the electric, injured the young lady and killed the innocent man. Maphorisa va pfule nandzu wo vanga madzolonga hi vaaki.
For now, we've opened a case of public violence, but we've got our detectives on the scene now that they've taken over the investigation, so we might add more charges. But for now, it's a public violence. We are going to obtain the statement from the driver who ran over these people. Loko swo hatetano holobye wa tiyindlu ka doroba ra Joni Mlungisi Mabaso u ri va ta endla vulavisisi ku kuma ntiyiso mayelana swihehlo swa leswaku xiphemu xo karhi xa hostel xi xaviseriwe khampani leyi nga riki ya mfumo nakona xiviko xi ta yisiwa eka vaaki ku nga ri khale. Of this confusion of the ownership. Then the second the instruction that we gave is for us to institute a forensic investigation so that we determine how it went about, that we find a certain portion of the hostel in the hands of a private company. So we want to establish who authorized the transaction. We want to know who appended the signature in the documents. We want to know the entire value chain of the transaction and the transfer, so that we are able to respond to the residents as to exactly what transpired in the process of this transaction. Enkarhini wa sweswi xiyimo xi vuyele ematshan'wini nakona ku na kurhula eDeepkloof. Vavanuna vambirhi va le Limpopo va simeke app yo pfuna swa tidyondzo. Malunghelo Mathonsi na Khongelani Xivambu va huma eka Mulamulele eGumbani. App ya vona yi vitaniwa Nova. Ya manyunyu ya olova ku yi tirhisa na ku va na yona. App ya Nova e-learning ya tidyondzo to hambanahambana leti katsaka tidyondzo ta nkoka to tanihi tinhlayo na sayense. Kusuka emugangeni lowu nga swela wa Gumbani lowu nga hava switirhisiwa, Nova app i ku humelela lokukulu eka mutivi wa IT loyi a nga tidyondzisa hi yexe Malunghelo Mathonsi. Mathonsi loyi a nga tirheki u ri app yi na nkoka eka ku antswisa madyondzelo eka vadyondzi ni vadyondzisi. Hi vone swi ri na nkoka ku vana hinkwavo va fika va na tidyondzo ku ringana. Mi nga va mi ri na mali kumbe mi nga va mi nga ri hava mali, ma swi kota ku mi nghena ka app ya hina mi fika mi dyondza mahala. Leswi vulaka ku hi endla ku tidyondzo ti va ka vanhu hinkwavo for mahala. App ya Nova e-learning yi ta na tidyondzo leti nga rekhodiwa ni leti humelelaka hi nkarhi wolowo. Yi tlhela yi ta na ti-question paper ta khale ni swiletelo swa mpfuno wa timali ta swa dyondzo. Ku na tidyondzo to fana vo metse na tin'wana na tin'wana leti nga kona ndzeni ka app ya hina. Loko mi ya tlhelo mi ta kuma ku ri na ti-question paper. Ti-question paper leti vana va nga ta fika va nghena va fika va ti downloada ivi va fika va ti vona hi nkarhi wa vona va nga ri hava tidata. Ivi loko mi ya kun'wanyana mi ta fika vana vo tala sweswi va spenda nkarhi wo leha va kha va ri ka ti-TikTok. So hina hi endle ku va munhu a va na app yin'we leyi nga ta khavara swa tidyondzo yi khavara na ku munhu a va motivated. Hi fike hi endla Nova app. Mutirhikulobye wa Mathonsi u ri a swi nga olovi ku tumbuluxa app leyi tanihileswi a va nga ri na switirhisiwa swo ringanela. Ku fana ni miganga yin'wana eswifundzeninkulu xa Limpopo, Gumbani yi tale swiphiqo swo tanihi mpfumaleko wa gezi ni network. Ku se gezi ri famba na loko se internet connection yi nga ha ri kona, wa swi kota ku va a accessa ti-video leti a dyondza hambi ku nga ri na gezi a tlhela a dyondza hambi ku nga ha ri na network. To me, that's one of the biggest things that you can actually do, especially if you're like just coming from a rural environment. Un'wana wa vana va xikolo lava tirhisaka app u ri yi n'wi pfune ngopfu ku antswisa eka tinhlayo na sayense. Ya ni pfuna swinene cause ni vona ingaku se swa antswa. Malunghelo Mathonsi na Khongelani Xivambu va ri a va kumi mali kusuka eka app leyi. Mali la ka randi ya vevuka loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 18 rand 6 cents, pound 24 rand 13 cents, euro 20 rand 33 cents, kasi pula tiko akela na Botswana i 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $3,233 a ounce, platinum i $991 a ounce, kasi nxavo oil mbesi $65.31 mphongolo. Kasi ndlela leyo igimeta mahungu ya namuntlha, man'wana ta va kona hi Wavunharhu. Setsi va loyi u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito i Misa Mabula. Pere.
riperile eleswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha ku langutiwe mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo ku langutiwe moya lowu nga ta va wu nga kwalomu ka 10 wa tikhilomitara hi awara kasi loko hi ya exifundzeni xa Gauteng na kona wu nga langutiwa moya lowu nga ta va ri kona kasi loko hi ya exifundzeninkulu xa le Eastern kona wu nga langutiwa mpfula nga nghenelelaku ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Western Cape kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona na kona ku langutiwa mpfula leti nga ta va karhi tiyisa mahlweni ngopfungopfu loko hi languta KwaZulu-Natal ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Western Cape na kwele eCape Town laha hi nga ta va ri kwalomu ka 80% kasi loko hi languta swilemukiso leswi nga ta va swi ri kona eka siku ra mundzuku kona ku langutiwe moya lowu nga ta va ka ri kona kasi ku tlhela ku langutiwa mpfula ya matimba ngopfungopfu loko hi languta ku xifundzeninkulu xa le Western kona ku katsa na xifundzeninkulu xa Bloemfontein ku ya ku xifundzeninkulu xa le Northern Cape kasi loko hi languta maxelo ya xifundzeninkulu kona hi rhanga hi xifundzeninkulu xa le Gauteng kona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene ku ta va karhi ku horile loko hi languta ePitori loko hi languta Joni na yona ta va karhi horile kasi loko ta Springs yi ta ve ri ka 21 hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona u nga ha langutela maxelo mo hisa jana loko u languta Musina ta va ri ka 30 Giyana yona ta va karhi hisa Thohoyandou yi ta va ri ka 29 kasi loko na Tzaneen yona yi ta va ri ka 28 hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga u nga ha langutela maxelo mo hisa loko languta eSikhukhuzi kasi Maxixini yi ta va ri ka Mbombela yona yi ta va ri ka 27 kasi languta Carolina yona yi ta va ri ka 21 languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal u nga ha langutela maxelo mo hisa loko languta Ulundi Richards Bay yona ta va karhi hisa 32 Ladysmith yona yi ta va ri ka 27 u languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape nakona u nga ha langutela maxelo mo hola loko languta Muletswa yi ta va ri ka 22 Komani yi ta va tsutsuma kwalomu ka 23 kasi loko languta Graaff-Reinet yona yi ta va ri ka 23 kasi Willemoy yi ta va ri ka 20 languta xifundzeninkulu xa le Western Cape yona nakona u nga ha langutela maxelo mo hola kahle loko languta ndhawu ta ku fana na Williams ku ta va karhi ku horile loko languta ndhawu ta Lydenburg na yona yi ta va karhi i horile kasi languta George yi ta va ri ka 24 languta xifundzeninkulu xa le Northern Cape nakona u nga ha langutela maxelo mo hola laha u nga ta va karhi ku nghenela mpfula ePinton ta va ri ka 20 Kurumani yi ta va ri ka 23 kasi loko languta Kimberley yona yi ta va ri ka 24 languta xifundzeninkulu xa Free State u nga ha langutela maxelo mo kufumela loko languta Bothaville ku ta va karhi ku horile Sasolburg yi ta va ri ka 23 kasi languta Kroonstad yi ta va ri ka 24 languta xifundzeninkulu xa North West xona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene loko ta fana na Rustenburg ku ta va karhi ku horile 25 u languta Mahikeng yona nakona yi ta va yi horile 24 u languta Toscan yona yi ta va karhi la Vryburg yi ta va ri ka 25 laha ku ri maxelo ya mikhomelo wona ka madyambu namuntlha ra perile